Osofo bi aba abonten de enkomhye aba abegu Ghana asase eso. Na osofo enkomhye a wode ebae no emfa obia ho kire se de enkomhye no fa no ho no potokasem ne beka se to whom it may concern. Sa nipa na enkomhye no de efa no ho no enye obia keke se ankasa ya de nyinada Twene Jonas uduru abrochi me mo beka jo se glass nko a Osofo penny edi nkomhye bi aba abegufom edi afa abrantie ana owure ho na ni nada ene se nkomhye no enye asampa anase enye asamde sofi kire se ye wo afi impinu eni eduonu miensemu a ye kire se de kwa akogbu anisa me kire December mu ena ye wo mu enche na isi 2024 mu afi impinu eni eduonu nan mu na sofi nsam a wokin na ne se wan hwa ne nkomhye ne de wo hu ewo ne ni so no wan hwa na Twene Jonas 2024 no wentimi antwa amfa nkwankosi ewiye ebusuya ensem esisi ame wakwaba emfamra channel we so adaroma obaso subscribe like na afei sign share fama me na afoforo mu echichi ene benche yenso no enye bi enhwe no mo hunu de ekoso ewo oman Ghana mu abefo ntentan fide ni so ebusuya yenkoda nsore a Osofo yi nkomhye ode aba no wo kire se Twene Jonas ya wo abuchiri obete glass nko a nivo aban no ya 2024 obewu na se amompai amfa amana ni na de nti a wo kire se wo hunu se obewu ni se wedi mpenifo atem edi mpenifo atem azisi ano ne cap ayema fantefo beka se ne kopo ayema ya niwo aban no na ni na nkwambra no papa yi kire se mpenifo wodi o matem ina da no entwa emfa nkogu bebi na mom mpenifo nson bi ewo mu a omo eye grand masters wodi o matem na sa mpenifo no wodi o matem a omo mba abefo ntentan fidie so ene wo embetentam na mom omo betentam ewo sunsum esansa wodi eye ni so omo nso de eye sunsum ene timpenifo yi ato anentwie maako nson ya omo yiyi omo ina akoma etwitwa enam no gu bebi na omo de pane ewo akoma no ho na se Twene Jonas ena omo eye ne sa no abusuya mempesa mekasa ebeye tinte yenkonkohwe sofo no ene nsam a wo ka ne bi emfa embra ye we ne sa na we hear comment section as yenkonhwe embra bi wo mani so Ghana for be diatem I don't care Ghana for be diatem pa ba mepesa me ka kire Ghana anemu omo ya Twene Jonas fans obi antie me ka se mo obi antie me ka se ma kire Ghana anu obi ya Twene Jonas fans obi o support Twene Jonas obi antie me wo se grandmasters mako 7 yes wa cassette ya wo mo na me hu se wo mato anantie obi akura nantie ne ba ko na nantie na koma sei omi ye no me de pin wo ho sei momom pa ya ma Twene Jonas at 2024 Ghana me say wadam panyimfo bi atam wo mu du o matam o mu social media nkasa da yes o me ya grandmasters me hu sa de na me yam sheme ampa me hu sa de no me yam sheme nantia no na koma o me de pin o me twitwa abo na sinasi no mutu bi peten ye evie ye ba silence o me say achao 2024 me fa woni Ghana for tem di obi abedi me but asam na America no da asam ni be si no ne pap an ma sha white asu ko jai bo mensa and anu me ka asam say Ghana say se woni ania enante kwa yes say yes na woni ni nia me ni problem bo ho ba na nante say yes na woni ni nia
And then she said, Chinchina, Bajimi, yes, but Anantekwa, me say, grandmasters, Makomako 7, me yam shame. O me yam penny for. What cassette ya won? Ha! Me Bempah me to way. Would do my 10 below times me the bachow. Unim. The Abama met ya chow. Me wa passing be what me must say. Some man fan chona me yaboni or sort of form fan me. Yes. But sound crafono. What from one? I reckon it level on one or moon fancha. Yes. On Tausa, we send some more do. Because sound crafono. What from a carampa on the machinaba? Yes. Untiasie. What from one? What would do much say anaba? So son some in that day now from someone baba kum. Yes. O me yam penny for. When him what cassette so many times o me nan whole time would die. Yes. But where did you me who you Ampa. Yes. Dear me who you know and yet. Yes. Asama makan. Ya ba chimi abo so. Yes. Abo na dia mon tweme. Na da 7 be si no. Wo mo tweme abo so baba ba hwe matira kwan. Yes. Meteso shenkani ameka sen kotanses. Na yo na afro. Ni atoni ya mani biguo because yenim se e sen na mu aye mana so de so bia bedam. Wana wo so afiri mu na sen ni yeye. Abusuan penifo se ye yiribi na wentia ye be ye yiraba na 220 nso eni owom etiko apple na enkrei o kire se yemfa ense yewura Twene Jonas se yemompai emfa ema no oman Ghana yinada o kire se abrantie wonye enso no etoda ne nsem bi eye nukure eno ntino yemfa nkrei emfa ema ne no ewo bi man so enkire ne se womompai ono se ono de wonfa ene atam bidi a oman Ghana emonipa bi ebeti no na de wohunu no na wode ebeto abonten eno ntino nyame ene yi a kire no ene yade a se yamompai amfa nan ensifom ansere otwadi ampon yankopon a ebesi 2024 Twene Jonas wontimi entwa emfa ewie abusua eden ena ekoso ewo wiase ene oman Ghana. Subscribe to YouTube channel na like it na fe san share me me sore so na makwana me sore so a na bema semenkan cho se wo predu papa a eye ebibidru a papa cho se wo sisi ene ye wo ya papa cho se wo chika se wulenti ukotodwe papa cho wotena se a wo sore a na eye wo se de blog de aso no mesro na bema se enko bibia bra na so ne yeso na won wo ebibidru na fakọ sa wo yade wodi kotu ase esanse yade ene dua enyewo ebe wo intwa so etu ase wadawroma adrabafo ayenso yetwi ehyen etedenne wotena kemu na osisi eyewoya ojo ho bia enje bra na bema ho na begina drum bi na konom na fetu ase wode ulcer diabetes pepacho pressure wo diabetes ne ba osiche yade no eba ojo ho bia enje pressure wotiemu kakra bia woyemhye kakra bia na agye gon pepacho fabra na bema ho na oma wo ne duru na fakutu ase na bibia eye kama emfa ema emema na monso mode boni tatatata nyon na bibia egufu na be masen kan tro se wakofa eduro bia ba ya frɛ no onne ho a aburochirefo ehune duro papa ne ntino omo etuguso sanso ena omemfo etuguso won sanya nkan wo dia betobi na obebo edwuma wo pema ma wo yere atim afro se miwura abusua wonso wo dia eye abo owo ena aka scorpion ena aka be ba cho abo bia ebro ewo ne mu a waka obi ada no na bema black magic powder no akofa ede aba ensoto eno ntini edwaman so obia ese eye bra na wonso begibi na fakosa ho ya de oyefunu ena ka odwe oje ho anji fasha obag mu fensu hye kakra fa hono nanom anopa ene nwumre emofra etimi ano empeni fonso etimi ano bra na begi na bema edwonde sanso obia ese eye abusua medin edi oduman komo banana Kofi abakwasam ebetom from konkon sahene na Kofi
Macro.